Ajde, ruši telefon, ajde. Stipe! Bog. Ja, Ono, jebi ga. Šta je ovo plavo? Šta je ovo? Plavi skop. Pa da, ali mislim ovo gore je šta? To gore je od cevke, cevkina cevka, poklopac. Pa vidim, brate mile, to izgleda ko da je od kanalizacije neke ili nešto. Ma A reci da nije, priznaj. a to je jedini izvor materijala za izradu teleskopa. Ovo ti je spoljica, vidiš, a ovo ti je poklopac. Da vidim, ajde. 200 mm fi sa ručkom. To ti je 150 mm Explore Scientific F6,5 akromat. Sjajno. Izgleda ko da si ga ti radio, možeš. Kako izgleda dobro, je? Spore boje. Razne boje po potrebi. Pa ne, ali baš je fore. Koja je montaža? Aj Optron nešto. Da, to sam vidjela, a to sam imala. Nice. Ove godine napravljeno novo. Malo ćemo samo to tu ovako, samo da se vidi. Koliko je bijelo to sve? Lepo. To je to. NASCAR. A ovo je glava montaža. Šta snimaš ti danas? Priroda. Prirodu. Pa svemir je priroda, to je definitivno. I još 4 brojke. No shit. O, pa on tu ima cijelu skalameriju, vidi, ima i kompjutor. Neće, a? A ovo? Stipa, šta ćeš snimat, imaš plan? Imam u CF-u Small Cluster Nebula. Koga? Small Cluster Nebula. Nikad čuo. CF ima i H signala, ima i fena, ima svega pomalo. Nice. Biće komplicirano. O, evo Wave-a da vidimo. Wave je zakon. Radi dobro, ha? Ma radi dobro. Da. To što je zgodno, što je lagan. To mi je savršeno. Prenosan. Da. Idealno. Ne moram se više tegli s onim teškim. Super. Šta snimaš danas? A klasiku. Ili M31 ili 33, jedan od ta dva. Što da ne? Svi su na nekim egzoticima i ove klasike smo zaboravili. Dobro, nisam još jednu pravu klasiku uvatio iz doma, pa sad ovdje pokušavam Bravo. da vidim kako će to izaći. Di će stari Vuk? Stari astronomski Vuk. O, pa vidi ti to! Pa ovo se mora snimiti, pa evo ga, na. Znači, ovo je, dragi gledatelji, prava skalamerija. Mamija 330, je li tako? Znači danas si na analogno. A kombinirano, malo ću jedno, malo drugo. Super. Ovisi kakvo nebo. Nebo će biti super, ali drago mi je da ima još frikova analognih. Da. Pa to, vidite ovo. Gledaj. Alala, very nice. Da, to je mala Steinway montaža koja nosi do 20 kg sa utegom, Sjajno. a 13 bez. A večeras ćemo fotkat sa Sam Youngom, jedan poprilično veliki sharpless. Nice. I zato sam se odlučio za kombinaciju Sam Young 135 mm i APS-C kameru. Ovo će biti sjajno. Pa ćemo vidjeti kako izgledaju zvijezde. Jesi ga izvadila? Sve sam ti izvadila. Šta ti mogu još izvaditi? Pa imam jednu alatku kojoj bi trebalo malo pomoći. A radi se o svječici. Treba mi zapaliti svječicu. To su te svječice, bravo. Ali ti si naša svijeća u ovoj noći. Kaj? Di ste ekipa? Gdje? Kako je to šator? Eto, dječki već idu spati. Pumpaj.
Aj malo življe to, gleda. Ajde. Ja, ima vremena. Nema. Mater, to dok čovjek se navikne. I kako je ovo cevka? Jel to ova tvoja Esprit 120. tima? Ali kutija je bit. Kutija je ovo, Cube Harmonic Drive. Čovječe. Custom Cube. Custom, Borg Cube, onak, tak izgleda čovječe. Borg. Evo ga, uz zalazak sunca, fantastično.